borno belai ke khulumaya pharu ei sini junal ni chairman borom ganang Juti Jomatia sini borom ganang MLA Pathanlal Jomatia sini ARC member CK Jomatia sini Babagore Mission ni Presiden borom ganang Mohitlal Jomatia ei sini hodani GS Hai thangga sini habubagra khulumaya pharu bono teibu chin logebo phaisok phaijak joto hasan tei chapani moyal panchayat luku chokri hodani kormokorta student or the teacher sini ITI sini executive engineer chief engineer joto official staff joto khulumaya pharu bini chu sini DC by samang khainai honai foundation usulai program khaijak auditorium hall amani estimated cost ke 11 koti 60 lakh so titi edisi ni project potoni bisio kaisia mo tombo sini ki laham chayo no sung sport school khaile kha prai 15 koti estimated cost by sini ki lawo sport school khaile kha tabo sini oro gori academy wo 11 koti 60 lakh estimate cost project cost among daiti ni samang change nai already samang tangna ni bagoi tender process of paijak tabo agency ni yago ya phajak boni samang tangwa ni bagoi already sini nahor mung kaise no je sini culture sini cinema sini odikar sini manthai sung kotha laiwi othung laiwi kok salai khan ke chini bobishot ni bagoi chung kok salai manai tini chung othung laiwi kok salai jagai chene chini jaga kri ni bagoi chung othung lai me ya chini hodani ham krai logo ham krai chini student no ni bobishot ni ham krai chung bor jaga kok salai ni da salai jagai kaisa thai nango thai nango pide disi one shot kha o thai sini Jomatia hodaro ni bagoi kotor khlaiwi snai rona ni bagoi 1000 seat or capacity nai Triprawo omahai rural area of sini edisi am sayo omon first omahai kotor auditorium nai baki kuno jagao omahai stay ni phan unthun sini titi edisi am sayo asa kotor auditorium tis tangjaya ko gechung oro sini Korea Academy complex so chung omona tabo suruat khainani thangto ini chung kaisa jinis kaham ke muito malai thai je ADC sabani bagoi china jagba chini bagoi je ADC soba khai thanai rok an sidan kok sanai rok chini maharaja onek kaham kok sai thangkha chini odikar chini manthai joto din porjonto chung mai ke ini chung musuk mai na chung khai ne ha bino yak ma phehelu yak phehelu chung masalai hai bangoi chung wan sok thai je ADC ungkha sini tiprasani ham khai bangoi je musuk tei khai mana janoi chung wan sok lai be chin okra rok soba khai chinam chai ni brahmanan doti mohan Jomatia thei thangja bor ni wan sok mong bai ini ADC makha ADC mamani yak gulo chung tabo onek kichu apni okra wan sogoi kaham khai manai holoi wan sok mani keba chung technical issue phunogo legal issue phunogo bibinno technical issue khlaiwi chung tang thanibo ese kereng khai mani rok chung tabo buk nogoi tong chung o chini Jomatia hodani o auditorium tangni bagoi busuk mane bor ni khani mane ma koi kha koya mang kha chini GS Perempuan dan Juti Jomatia pawai prai somoyo masalayo je niraubai chalsa thangloi khari mala lene aro jaga hai ni masa jotoni malai thang ke jotoni sikang ang omona no omani dream project nung ronai dero ya sasi ni chalsa masa Mr. Sahab nung omani dream project nung ronai dero ya sasi hai ni project masala ronai kero sigi omahai ke project masa ge kaisa omahai motor chini Jomatia hodani project omo mawani tabo mawai basic kalaisa hai
माय बसानि किन्तु अनेक कठिन हाइछि अमा हाइछिनि जमातिया हदानि हयते गोबां मा सामोन तांजानाय दं जों मासातियाव नाय हाइछि जेकुनु लेभेलल थांनायबानि सालायबानि जों दं हाइछि जों थांबै अक सालायनाय जत पालखि मिलुइ आर गलाय बेमाय आके जों राबायफोर मासानाय हाइछि दरन देया मासानाय अमा हाइ लेभेल मासानाय तिनि तिनि एडिसिनो जत माने कामयाब से के साव 860 कोटी रहला मे वाइसे बसाव वाइसे बा 1600 कोटी रहला वाइसे बा 1400 कोटी रहला बरनो बिब्रात तो खाइ रोना निबागे अम हाइ क सामानि रोनो गोसो सतर्क माननाय मासिलायनाय जेकुनु सामो ताबाव अम अडिटोरियम चिनि जों फाउंडेशन स्टुडेन्ट प्रोग्राम खायखा अमनि सेंसन कपि दंगो अमनि ताबो वार्क अर्डार दंगो रांबोसो के तांजाना अम दंगो जदि ताबो तिनि प्रोग्राम खाइ थामन केबो नायनाय मुसु खायने चिनि एक्जिक्यूटिव इंजिनियर दंगोनि खालि वार्क अर्डार मानाय है सेम अम हाइकेनो स्टेट गवर्नमेंट चुनो रां रहमानि वार्क अर्डार इशू खाया मेमो अर्डार मा खाय चिनि बरगना सिटी जमातिया सिउ तम थांजा बते बुसायमोन जोंनो पहिलाव सेक्शन मेमो मारको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सेंक्शन होनै 8 कोटी तिति एडिसिनो रहला होनै कायसा अर्डार कागज मा खारि बनि परेसि 2 दिन 3 दिन परे रां खाय दिनि जों मा बुजिनाय जे जोंनि आम जनता आम लोकराव पाराव दंनाय दं गोबै गोबै एडिसिनो 1400 कोटी रहै दं खाय के जों सोंथाय लाय हायि नेराव जे रहमानि मेमो अर्डार जों फुरुबि मा होनाय आपन जों माने एडिसि आम थायो तमा प्रोजेक्ट खालिनै तमा नां जोंनि गरि एकाडेमी बा तमा नां जमा के हदानि तमा नां जोंनि ते अनेक कम्युनिटी न जे सुंता प्रोजेक्ट रय तमनि तमा नां कमत्रक जों खाइले माने जों प्रपोजल बिरोजा से हाइसि जत कम्युनिटी नि बेस जों प्रोजेक्ट जे रहमानि 20 कम्युनिटीज नि ताबक सिनि अरब प्रोजेक्ट रेडी खाइले जों बाक्सार हजाय इंगे जों आसगां खालामबाय दं के दानि खाइले खानाय जोंनि मुसु माने जों जोंनि लोकरावनो डेभलपमेन्ट खाइले आरो दागा रां सफाय हाय जोंनि लोकरावनि बागै सबायनायनि बागै इंगे जों बोसगां साल' जों बेबो जोंनि गोबां मा लोकरावनि हामखायनि प्रजेक्ट ससियेल वेलफेयार जों सामलायनानै बांनायबो जों चेष्टा खायनाय जोंनि जमातिया हदा न बाहायनो बिलाइ खाहामबाय जों कॉपरेशन खायनायनि बागै बोसगाङाव सामलायनायनि बागै जों बरनि वान समों बरनि डेभलपमेन्ट साम बिलाइ प्रशंसा खायजों अमाहाय साम दङबोनो जों सुबानो चिन्तिति एडिसिनि बयबो बेबो जों जोंनि लोकरावनि भबिष्यत रायदावनि भबिष्यत हामफ्राय जोंनि स्कुलावनि बागै बेहायनो जों गाहाम के मावा सबायनो अरबो जों स्मार्ट क्लास रक जों चालु खायलखा अर साइटे रक स्मार्ट क्लास जोंनि गरि एकाडेमी आं जोंनि एचडीएफसी नि सीएसआर फानबाय अर बरनो खायलुइ माहाय खेलखा बे फाइनेन्सआव जों बेबो मसुरो ऑडिटोरियम अर सिमी इंडिया जोंनि महाराजा साइथांगा ऑडिटोरियम अर सिमी इंडिया बाद बाकी जो तो कम्युनिटी नि बागै जों प्रोसेस खायजा जहजा जों बोसगाङाव सामोन अमा खायके जों खायने गेटे कक गोबां सालिया आसुन